kātira, kātika, whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga, kia mā, kina ki uta, kia mā taratara ki tai, kia hia ki ana te ātākura, he tio, he huka, he hauhu, ti hei, mauri ora, duits, no mai anō koutou katoa, ki tēnei o nā kaupapa whānui rawake, kaitama, we have made it, we're right here at ngā kapahaka, kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa, ki tō tātou nei whare tapere o Lower Hutt, a beautiful backdrop you see behind me. We'll get a chance to look at that later. Koe tēnei ko mākato kai pāpāho, e whakamihi atu ki a koutou katoa I tēnei rangi ātāhua rawatu ki te whare tapere o Lower Hutt. Ki mo I tō tātou nei hua, ki mo tō tātou nei whānau, mātakitaki ai ko tā tātou nei whakataitai kapahaka, pai katoa te ahua o te whare nei, pai katoa te ahua o ngā tāngata, kei te mā, you boy maka holding it down. We are here at Atiawa Toa FM, live streaming it as well, not only online, but also on air. So look, if you're at home and you think to yourself, man, I know the Kappas is on today, but I'm missing out, I need to be there. Well, you know what, jump online, jump on air, 100.9 and 94.9 as well. The frequencies, you can check it out, and also jump online onto our Facebook page, facebook.com/Atiawa Toa FM, and also onto our YouTube channel as well, which is also Atiawa Toa. So, kei te mā, we don't want you to miss out. We don't want you to miss out. Of course, you can be here in person. You need to purchase tickets first. It's a matter of numbers. So, mena koe hokona koe ngā tikiti, tēnā nau mai anō ki te whare tāpere nei o te Awakairangi. We're here, fam. We've just started. The boyhead's just finished, and so much is going on already. We've got the schools on the side there getting ready to take it to the stage. Our incredible MCs are on stage and giving us all the information that we need for our kaupapa. Of course, they're talking about the judges right now as well. So we have a plethora of incredible judges I can see from my point of view right here. We've got Wiki Tōria Rātu, I can see over there. Rahera Davis, the staple, Kai Whakawā, and all these different kaupapa. Michaela Biddle, and so on and so forth. We will hopefully get an opportunity to chat with a number of our judges later on. So kei te mā, mātakitaki tōne mai ki tēnei o ngā whakapāhotanga. Kei te mā, once again, we're at the Ngā Kapahaka Kura Tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. At the Lower Hutt Event Centre, come on down, it's not too late to come on through. There's space at the back there, plenty of space. It's not kare anō ko kiki te whare nei, so we make sure you come down and reserve yourself a seat at the back there, kei te mā. Hey, ka pai. Yeah, okay. As you can see, kei te mā, plenty of people on standby here. We have our incredible MCs. We've got Te Rangi here and ko. Applause for Rebecca Hori and JJ Waipuka. There you go, kei te mā. Our judges. A quick throw to our judges table right there. You can see Michaela Biddle. Oh, what a fine looking table of panelists and judges we have for you. Of course, our hosts with the most, Te Rangi there, who is of course a staple at all our kaupapa kapahaka as well. And it's good to see, that's what we like to see, familiar faces. So surely that's a familiar face that you see on the atamira there. Engari, tēnei wā tonu. Ka rea no he roa, ka tū tonu, te kura o hine pōhatu e tū ki te atamiri tēnei wā tonu, led by their kaiako I can see over there, Callum Milok. No reira. Ko te kaitataki wahine, ko Skyline. Ia ki ngā kōrero kei te tū, te kaitataki wahine, te kaitataki tāne, ki te atamira. Take a bow. Ngā mihi, ana, ka wāti ana I te atamira. No reira, kei te mā e mātakitaki ai te kainga. Ko te waiataringa ko ruaumoko. Eki. Ko te poi ko whioi. Ko te haka ko hine pōhatsu. Ka waka te warawere mena he whanaunga woi no te kura o hine pōhatu he hika e. Ka waka te mātaki, kaue koutou warawere te mātakitaki ki runga tō tātou nei pakapauhotanga ki runga hoki I 94.9, 100.9. I te mea, tēnei wātoni ka huri ki te atamira mō te kura o hine pōhatu. Atiawa Toa. Without further ado, can I have everybody rumble their feet, give us a round of applause for the first rōpū for today. Ko hine pōhatu!
Te
Can I have the kaitataki, please? Kia ora, can I have the kaitataki, please? Give them a round of applause for participating at te whānau. Anei. Timekeepers, I hope you turn the time off. Thank you. I runga i tēnā, ho mai te piki paki paki kia rātou. And one more round of applause for them, whānau. Give them a young mana wave. Kia ora, look at all the mana waves out there. Koe no koutou e miharo ana ki tō rātou tū, koe nei tō rātou tū tuatahi, ki tēnei kaupapa. Me te aha, e reka ana ki tā mātou i kite ai. I patu ai e rātou, te taniwha o te whakamā, kia pakari ai. No reira, nei mai hoki mai ki tō tātou nei, kaupapa whānui rā ko ngā kapahaka, kura tuatahi mō ngā kura mai i te Awakairangi. Tai atu ki Wairarapa, ki konei ki te whare tāpere o Lawa Hutt Event Centre, and I'm not sure if you just caught a glimpse of what happened just before, just crowded by a sea of Maidstone Intermediate kura pihine pōhatu students, and what a way to kick off the first rōpū we have for the day. And look, I'm not just saying that, okay, because it is my old intermediate, but I'm not just saying that, you know, they were a good kick-off, they were a good send-off for that. But koutou mai, that is the first of our mini rōpū here today at our kapahaka competitions for to see who will go through to kura manatahi as well. So much to look forward to as well. An incredible performance from Hine Pōhatu, of course, led by Pat Milok and by Patrick Milok and of course Callum Milok as well. Callum, in fact, how should we say, an ex-student, shall we say, of Hine Pōhatu, and of course the Pūrehurehu Kohangaria. So it's good to see the likes of people like Callum coming through the ranks, and also not only is he the tutor for Hine Pōhatu, also up at college as well. So it's cool to see so many different kai kapa meki coming through the ranks and delivering Māori in all these certain areas and certain places of wahi. You know, koutou, looking ahead to our competitions here. As you can see, highlights of the rōpū that have just gone by, and look, crowd participations as well. So many friends and whānau here to take a look into, just to honour, support and tautoko all of our friends and whānau here as well. You can see them far and wide, of course, our judges. And look, I don't envy our judges. They have a hard job in front of them to try and see who will take out all these different, I suppose, categories, shall we say. But without further ado, koutou mau. I feel like I'm just repeating what the MCs are saying. Look, Ferguson Intermediate is the ko tō tātou nei rōpū e whai ake nei, a ngā ko te ingoa o te rōpū, ko Ngāti, ko tahitanga, hara ko tā rātou tau 7 to 8, so they are year 7 to 8. Ko tā rātou kai whakaakora ko whaia Ange and matua Mike Wallace, ne? He kōrero whakamārama mō te rōpū, ara mai ki te were ko tō rātou ako ngā whānui meki. Tā rātou whainga matua o te rōpū, te mahi tahi, ne? Tā rātou kai tātaki tāne is Ryan Bennett, tā rātou kai tātaki wahine, Makaisha Tamihana, rather, mō taku he. They have a whakaekea mō te awaiata āringa, a poi, a haka, and a whakawāte as well. And look, we're really excited to see these coming through. This is also our first rōpū whakataitai, ne? So during these competitions, there are some rōpū that are ngāhau, and there are some rōpū that are whakataitai. Ngāhau, of course, meaning that though they're not here to participate for a placing, they would say if Maidstone Intermediate was, I'm sure they would get a placing. The fact of the matter is, this is all to see who will get through for our bigger competitions, of course, happening next year. So, koina kei te kaupapa whānui, ne? Our MCs are on the stage right now. Warming up our crowd. Nothing better than a warm crowd, ne whānau. And like I said earlier, it's nice to see familiar faces taken to our stage, the likes of Te Rangi here, and our friend. And it's always an interesting thing, eh? You know, is it your left or is it my left? Is it my left or is it your left? Who knows? Tahi rua tahi. You know, great
great crowd person is Te Rangi, and of course we know Te Rangi from the likes of Te Kurikau Te Arawhanu, Kurikau Papa Māori. Of course, Manu Kōrero is another place we know her from. And not to mention the various kapahaka events we see her at. Far and wide, I konei kia ki te whanganui ātara, ki te Awakairangi hoki. I think they're safe to say that you don't know how to count. In all. Now, like what Matua said, it wouldn't be a kaupapa Māori without us being a bit behind time. Hey, we love rolling on Maori time. Hey, but with that being said, please can I also have a round of applause for Te Whanganui Ātara. Te Whanganui Ātara, I have there regionals, primary school regionals today too. Can we have a round of applause? So on this side of the harbour and on that side of the harbour, I think it's safe to say that I'm proud to be Māori. What about you? Yes, it's a good day. Hey, despite whatever the results may be, let's be sure that the winner of today and tomorrow and the next day is Te Reo Māori. Can we have a round of applause for that? Who's our next group today? Tina nāna I tērā kōrero pōne, tērā wawata pōne. Koe no, koe ia kei te rangi, ko pīni nā wai honu i te pō, ki te whenua, e tāwharau nei a tata. Right, well, ko te kaitataki tāne, ko Ryan Bennett, ko te kaitataki wahine, hara mai kōrua, ko Makaisia Tamihana. Ho mai te piki paki paki kia rāua. Whakanuia, whakanuia! Take a bow. Oh, yeah! That's the best bow I've seen, whānau. Now, everyone, listen up. Here are their items. So there's no way out that's it. Okay? They're just going to get straight into it. Their whakaeke is called Wairā. Their mō teatea is te whekea muturangi. I heard some over here. Their waiata āringa is e tupu e rea. Their poi is ko ngake rāua ko whātaitai. Their haka is ko wai mātai. And to finish off their entire performance, their whakawātea is tū maramara noa.
Can we have the doors closed, please? Now we've had our first whakangaho group. This is our first whakataetai group. So judges, are you ready? Can you feel the tensity and the pressure? I think so, I can see all of you sweating. On this side of the building, are you ready? I can fart louder than that. On this side of the building, are you ready? That's where the standard is, okay? Everyone in the middle over here, are you ready? Tēnā harurutia mai te whare mō tā tātou, rōpū, kapahaka, a Ngāti, ko tahitanga! Nō reira, hoa mā nau mai hoki mai, welcoming you to the second rōpū of the day, now first around the rōpū whakataetai, a Ferguson Intermediate, Ngāti ko tahitanga ka tū ki te atamira, nō reira, kai a koutou ke, te wā Atiawa Toa FM 100.9, 94.9, and facebook.com/Atiawa Toa FM.
Can I have your kaitataki, please? That's what they Tēnā, nau mai anō hoki mai ki tō tātai nei. Whakataitai kapahaka ara ko ngā kapahaka kura tuatahi me ki o te Awakairangi ki Wairarapa here at the Lohad Event Centre. Our second rope has just finished. Ferguson Intermediate having just left the Atamira, left the stage. Kua whakawā te ana I te Atamira. Pai katoa tā rātou too. The second rope for the day, and of course our first rope whakataitai hoki ne. So we're incredibly lucky to have such incredible schools representing the different rohe, the different wahi right here in Te Awakairangi. So kau te mā, stick around. Don't forget, if you can't be here in person, you're at home, you think to yourself, man, I wish I could have caught my tamaiti, my whānau competing today. Look, don't worry your little self, okay? Don't worry. Just grab your phone, pop in there, Atiawa Toa FM, our Facebook page or our YouTube channel. You can watch it from the very comfort of, maybe just put your phone under your desk a little bit so your boss doesn't see you, but kau te mā, we have that live and direct for you right here in Lohad as well, kau te mā. If you can't get there online as well, don't forget we are also on air. This whole thing is also on air, 100.9, 94.9. So we don't want you to miss out on any of the kaupapa, any of the ropu, and of course your whānau in Tauira as well. Let us take a look at the next ropu e whai ake nei. Of course, an incredible plethora of kura, an incredible plethora of kaihaka. And don't forget, this is all part of our primary school. This is where all our primary school and intermediate school students begin. And I'm not too sure. Maybe you think back to your the wai tipaka koe, the times when you were brought up, and maybe kapahaka was something that was strong and built in your ora, in your life. So you can relate to how these kids must feel taken to the stage at such a young age. This is where the kākano, me ki kākano see. This is where the kākano for all kapahaka begins, and so we're excited to be here. Don't forget streaming the whole thing live on Atiawa Toa FM and also on air 100.9, 94.9. You can see the highlights here on the side there. Of course, an incredible kura, Ferguson Intermediate, led by the incredible Ryan Bennett and Makaisha Tamihana. Of course, the kaitātaki tāne, kaitātaki wahine. Ko Wairā was there whakaeke mō te whetu a muturangi e te puerea ko tā rātou waiata āringa, te poi ko ngake raua ko whātaitai, te haka ko wai mātou, and te whakawātea tū maramara noa ne. Of course, led by Whaia Ange and Matua Mike Wallace. Ara mai ki te were ko tō rātou te tiranga meki, te whainga matua o tō tātou nei ro, tō tātou ropu a Rauka Ferguson Intermediate, me te mahi tahi, coming together to work together. And look, it's exciting to see our kids at this age stepping to the stage in such vigor and such force. And if we can imagine them in 10 years' time standing on a matatini stage, how exciting is that, Kautema? How exciting is that? Our MC is doing an incredible job. Of course, we've got Te Rangi here. And of course, our other friend on the Atamira there. Hyping up our crowd. Our crowd is, I would say, it's getting a little bit fuller. Don't forget, tickets are available right here. So come on through. Tickets are simply for the fact that we need numbers. Ko te mōkito tō tātou nei whare a whā. Rau, rima te kau, ne? 450 is our cap. We don't want to go over that. I don't know if you've had the opportunity
to be right here at the the Low Hutt Event Centre. A beautiful backdrop we have with our greenery there behind us. An incredible kaupapa to be here. And of course, Naku anō te Waimarie. And of course, the team here at Atiawa Toa FM coming together to provide you an incredible broadcast as well. Like I feel like I might need to join these two on stage at some point. They just look like they're having too much fun. Hei oi anō, koe tēnei whakakanohi nei mo tō tātou whakapāohotanga ara Atiawa Toa FM 100.9, 94.9. So kaua koutou, e ware ne. Let us take a look at, see who will be next on our little hiti right here. And having just seen Ferguson Intermediate finish the stage, of course, not forgetting that they are our first ropu who we consider our whakataitai ropu, so here in a competitive nature, ne? Of course, before them was Maidstone Intermediate, our first whakangaho ropu, and followed very closely by our first intermediate school, actually. Tui Glen School, of course, coming all the way from Stokes Valley, our second ropu ngaho as well. And excited to see the very pepe meki, the very young ones involved in this competition. One of the younger ones, of course, we're talking about primary schools. Perhaps the journey for Kapahaka started with you in Kohanga, and if not then, definitely primary school, ne? And this is where we're excited to see some of the very first, the origins of what it means to be a true kappa nut, I suppose they say, a kappa nut at heart. And it starts with competitions like this, and we're proud to be able to bring these live to you. If you can't be here in person, don't forget you can stream it live from home, 100.9, 94.9, or jump on here, jump online as well. We've got it all on the socials for you, facebook.com/Atiawa Toa FM, and of course YouTube as well. YouTube, Atiawa Toa is our Facebook page right there. Hei oi anō, kāre mātou te makarana. We are not here to muck around, ne? Tui Glen School from Stokes Valley, our first primary school and our third ropu for the day. Our kaitataki wahine and kaitataki tāne take it to the stage right now. What about the middle over here? Are you ready? Then can we please have a round of applause for our next ropu, Tui Glen School! Nō reira, ko tō tātou nei ropu tuatoru no te kura o Tui Glen, taking to the stage our first primary school as well, Tui Glen College, mātaki take mai ki te atamiri, tēnei wātonu Atiawa Toa FM 100.9, 94.9.
Awakairangi mō te Tui Glen School. Now, can I have your kaitataki, please? Your kaitataki tāne and your kaitataki wahine. Love how we're just rolling this like a Māori, eh? They walk off and then, eh? Now, now, on behalf of everyone here and on behalf of all the spectators, we would like to present you with a participation certificate for your efforts and for your wonders and for taking us back. Thank yous. You can go now. Oh, we even got a ngā mihi from him, whānau. Give us a round of applause. Tēnā no mai hoki mai ki tō tata nei kaupapa whānua rā ngā kapahaka kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. Of course, Tui Glen from Stokes Valley Primary School have just exited the stage rather and presented with their participation certificate. Of course, the fact of the matter is this: mena he rōpū ngā hau koe pērā I te kura nei o Tui Glen, pai noa ko tērā. We still want to acknowledge that they helped us and one, making numbers, and two, we're brave enough to get up here and whakaria. You know, I was sitting here side of the stage just before and caught the little young girl front left caught my eye, primarily because you could tell perhaps just from what I could see, didn't look like she was Māori. In fact, she looked like she might have been like maybe one of our ahia cousins, our Asian cousins in whanaunga. But you know what I'm saying is that like up there staunch as, and what I'm trying to say is that aha ko te aha. Maybe you are of not of Māori descent, maybe you're not of Polynesian descent. Kapahaka is for everyone there, is what I'm really trying to say. Kapahaka is for everyone, and that is proven right here when we see all our different whānau coming through in such a huge way, just like this. Getting up here, being staunch as, and you know, perhaps never having done kapahaka before, but getting up here and giving it a go anyway. And I suppose it's the whole deal of kapahaka here is coming up in here. Kapahaka is for everyone there. We've still got an incredible day ahead of us. We have one more rōpū, then we will head to the dinner break, lunch break rather, where we take a quick break, our kai whakawaka, and have a rest, recalibrate, you know, and come back to the stage. Hopefully we'll have some time to chat with some of our guest judges as well. I can see one of our nannies has just popped up her tūru right next to the judges' tree there, right next to, I believe, who's that? Oh, that's Auntie Wiki. Cool. Whai wiki tērā, e noho nei ki te taha ia nēnira. In fact, it would be great to have a kōrero with Wiki later on. Of course, each of our different judges have a different category that they are hosting. So you've got one that might be looking at the poi, one that might be looking at te reo, one that might be looking at the whakawātea, one that might be looking at the whakaeke. And it's all these different people, each honed in their different category to give our results and to give us the best results we could possibly have, ne? You know what I like to see is incredible too, is once each rōpū is finished, they don't go home. They exit the stage, they do a quick loop around the whare, and then they come straight back in to support the rest of the rōpū. Love it, we love that. We love that for our whānau. At this point, Kautama, let's take a look and see what's happening around the stage. We've got Te Rangi there, the host with the mostest. I think she's talking about what I was talking about as well. Kautama, don't forget, we want to acknowledge all our friends and family who are at home watching. Maybe you can't get here in person, but we say thank you for sticking around and watching on our on-air platform, of course, 100.9, 94.9. And of course, if you can't watch on air, you can also watch online as well. Facebook.com/Atiawa Toa FM. And of course, on our YouTube channel as well, Atiawa Toa FM. We don't want you to miss out on anything, okay? Any of the things. We are here for you. Kaitama, that was our fourth rōpū of the day, Tui Glen School, Tui Glen Primary School, in fact, our first primary school of the day as well. Ko te rōpū e whai ake nei, ko te ara whānui, kura kaipapa Māori o ngā kohanga reo o te Awakairangi. They have three different rōpū e urua I tēnei o ngā whakataita I tēnei tau. This one here, ara ko te whare o Kaitoke. Kaitoke, ne? Kaitoke. North of Upper Hutt, and I suppose south of Wairarapa, north of Te Awakairangi, south of Wairarapa, and I suppose, in fact, you know what, whanau little maka facts for you. Grew up in Kaitoke, Te Marua, wonderful place.
Can I have 5 tamariki? I do believe we are First waiting one to get up here wins. for our next rōpū to take to the You are going stage. to perform a small waiata. I've got prizes that I need to get rid of. And while we are waiting, I guess Tarangi's taking it upon himself. Do you know what? Let's have a bit of a waiata idol in the whare, ne? Oh, harama, baby. You can watch the highlights that are playing right now, or you can also turn your eyes to what is happening on the stage. We'll be back shortly. We got our own kapahaka rōpū up here. Kapai, tēnā koe, my darling. Ko wai toingwa, what's your name? Kara, And where you from? You from Wellington? yes, And what waiata do you want to sing for us today? Do you want to sing us a waiata? Then take it away. We can sing with you. Tēnā nau mai hoki mai. Don't forget, whānau mai, we are just ahead of our midday break here at ngā whakataitai kapahaka ko ngā kapahaka tuatahi o Te Awakairangi ki Wairarapa. At this point in time, taking a quick break to the atamere as friends and whānau. We have our friend Te Rangi, of course, our host with the most up there. And this is what we like to see. This is what we like to see, our whānau and friends coming in and helping all our pēpema. Kaitama, I've had an incredible morning already here so far at the wonderful space that is the Rawahara Event Centre. I feel like saying this is a new space, but I don't think it is a new space. Maybe it's just new for me. But Kaitama, that's where we want to see you coming through hard and fast. A beautiful backdrop, of course, supplied by, what else can we say? Papatu Anaku, ne? Beautiful greenery behind there. Hopefully you get a chance to explore the place. Still an opportunity for you to come through as well. There are still many places here. The place is not yet filled up, and that's okay too. Also, I want to say, if you can't get here in person, maybe you can get the time off work. That is A-okay. You know why? Because Atiawa Toa FM is streaming the whole thing live for you. Not only online, you can catch it on our Facebook page, facebook.com/Atiawa Toa FM, or our YouTube channel, Atiawa Toa FM, but you can also catch it on our broadcast as well, of course, on air, 100.9, 94.9. So we're happy to bring these kaupapa to you, because the fact of the matter is we can't always be at all the things, ne? We can't always be at all the things, and so that is why we want to supply for you and make sure that you don't miss out on anything, okay? Especially when we're considering our whānau. Ooh, look at our tamaiti, our tama there, taken to the stage with a bit of a haka. My goodness. I feel like this one, what rōpū is he in? And if he's not in the rōpū, I'm sure any of these rōpū here will gladly take him in. Heka.
Whanama, when we say that the very origins and the very seeds of kapahaka starts with our mokopuna, there is a prime example right there of how kapahaka can be instilled and ingrained within, the heart and the manawa and the mind of a young person, just like that, ne? I mean, that's what we like to see at places like these. You know, we have our matatini every other year. We have our secondary schools every other year, and another level they are. But when we consider that this is where the very origins of what can only start as a passion for kapahaka, it starts right here. Wow, koena ke te wāhi te orokohanga mō tō tātou nei o tātou nei kaupapa. It's your boy Marco holding it down. We are here at the Lower Hutt Event Centre. Not too far away from lunch as well. I believe our next kura is taken to the stage very shortly. And these are little ones too. I can just see them side of stage. Little Pepper, of course, with our te whare o kaitoke coming on stage soon. We'll be back shortly. Ona whakawarama, he kapa tēnei I whakatūria hei whakakanohi I te reanga taina o te kura. Ko tōna whāinga, he whakatō I ngā pūkenga o te ao haka he poipoi I te pitomata o te mokopuna e tū pakari ai ia ki tōna ahurea ki tōna anō ao Māori. Nā kia karanahia, tō rātou kaitātaki tāne me tō rātou kaitātaki wahine, tēnā. Hara mai rā kōrua. Ko te kaitātaki tāne, ko kai awa noa noa. Ko te kaitātaki kōtiro, ko Hawaiki hauaho. Tēnā, uhia mai ki te mihi. Kapa, hoki atu ki te roku. Tēnā kōrua. Tēnā kōrua. Ko te waiata tiranga, ka rekau he waiata tiranga. Ko te whakaeke, ko te inoa, ko nā kākanoa. Ko te mōtea, ko nā whare ako. Kia aroha mai mo taku mita, ko ngā whare ako. Mana mo te hake cousin, kei te pai. Ko te waiata rina, ko taku reo Māori. Ko te poi, taku poi e. Ko te haka, taku kura, ko te whakawātea, ko te reina nei. Nō reira, mai te tara nui o te whare ki te tara iti o te whare. Mai te pau tuārono me kīpea ki te pau tāhu ki te atamira nei. Tēnā, whakanuia mai, te whare o kaitoke. Nō reira koutou mā, me huri tō kanohi ki te atamira mō te kura kapahaka o te ara whānui kura kaupapa Māori, te whare o kaitoke, kia mau I tonu mai.
purua. Kia tautoru, kia whānui, kia pūwanga, kia pātū, te rangi, kia marere, ātanga, kia tari au. Kia whakahunuku, kia whakahurangi, kia kōpū, kia pare ārau, kia taumatukuku, kia te kokata, kia whitikai peka, kia mari au. Kia hotu te hirangi, kia pī awa, kia tamarākau ki ngā whiti tapu o te tau. Ringi hia teke teke te ikanui a te rengi, ka ngaro atu ki rungara. Ti hei mau tora. Manawa mai e te pūtanga o matariki, manawa mai e te aki o te rangi, manawa mai e te mātohi o te tau. Ko tēnei mātou, ko te ara whānui kura kaupapa Māori anga kohangare o te Awakairangi. E mihi ana, no reira, tēnā koutou, tēnā o ki tātou.
I te atamira, an incredible, some of these songs, but I'll tell you what, take me back to kohanga, man. Kei te hara mai te tereina, and so much to be thankful for when we see our little ones get up and perform. Hey, a few acknowledgements say we know that there are so many people here from different walks of life, different, and even different parts of the world. And so we want to acknowledge all our different visitors and people watching from home. Maybe you are from here, maybe you're from afar, international, national. We want to say thank you, Kautema. Thank you for tuning in and watching Atiawa Toa FM's live stream of our incredible kaupapa here, Ngā Kapahaka Kura Tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. Guess what, guys? It's break time. It's break time. Our first wahanga has just finished, and we want to thank Te Araka Whānui Kura Kaupapa Māori for wrapping up their first session with us. Don't forget, Kautema, be back again for our second wahanga, which is in about 15-20 minutes time. Go and grab a break, go and grab something, grab a coffee, refill your cup, grab yourself some lunch, and then come back, grab your phone, hide under your desk at work, because we know you are hiding under your desk at work, and you know what to do. And Facebook.com/Atiawa Toa FM is that Facebook live stream, also on YouTube as well, né? Also, don't forget you can do it on air as well with 94.9 and 100.9 as your frequencies. So, Kautema, we are proud to bring you our incredible live coverage of the Kapahaka Kura Tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. We'll see you very shortly. Enjoy your break. Atua waru e whakahaere hia ana tēnei kaupapa. A te motu nei ki roto ko ia o, i roto ka ko hari hari. Ngā wehi ngā tapu, ranga mai rā nei, a ki ngā tiati. Whakatū nei tēnei kaupapa, he tua waru tēnei kaupapa, ka pai tēnā. Mai rā koe i te kunenga mai o te. Kāti konei, e kurangatira tēnā koutou, tēnā tātai kato. Whakaeri hea kei ki runga tūru ofiti whakamaua. Kia tīna. Ane hui e. Tai ki e. Tia mai, tiori mai, tiori ori, e re re ana, rite ki te poio. E karana tangata, pio e mai, ko te rieru ana te whenua. Parani mai, ngā tūtore, tūtore. Nei te wā, ki te tūnga ringa mana. Atahi ki te tū, ngā hau ki te pātai manu e whioi ki te puro i te whātu nei rā te ngā mihi nui, ngā mihi roa, ngā mihi whakanui mai te ringa e tūana te mana hapua pai.
welcome to Te Rao Te Raukura. Kia ora, my name's Hinamo Praise. Kia ora, I'm Neil from Vibe. Tēnā koutou, welcome to Te Rao Te Raukura. It's going to be an awesome day. This year is the 25th year of Te Rao Te Raukura. Te Rao Te Raukura is a celebration of our people and enjoying summer days. It's a good chance to get together, really. That's a big part of it. It's all whānau friendly. Incredible community event that brings together so many different diverse people. This festival where people just come together, there's a whole lot of awesome kai, a whole lot of awesome entertainment. Peace, love and harmony. The Raukura signifies peace and happiness. It's a Māori proverb that was brought down by our tipuna from a very long time ago. And basically our day Te Rao Te Raukura is all about sharing that love. Aroha nui ki te tangata. Uplifting Lower Hutt and the wider community in general, coming together and just having a whole lot of fun. Man. Celebrating all things Wellington, Lower Hutt, the whole region itself. Today is important so that we get to remind ourselves that we need to share the love and care about each other. Don't forget whānau, this is around the same time as Waitangi as well, so he āhua pono ki te kaupapa o Waitangi, ko tēnei o ngā whakamahinga I haere nei. It's all about just, ngai Māori working together, unity, ko tahitanga, and just uplifting each other, so kia ora.
He haka pia. Love that honesty, eh, whānau? He haka? Ko. E haha tāwe hihi ana ki te whakaatu ki te marea. Kare mohio. If there was a prize for stand-up comedy, should win. Kei te hihia, so kare koe te hihia te waiata, o kei te hihia te waiata? Oh. Kei te hihia te mahi te haka? Ko, okay. So what shall we do? The left one. The what? The left. The lab. Hea tēnā. The left one. What lip one? The left. Forgive me, whānau, can you help me out? Does she know what she knows what she's talking about? I don't. Anybody know? Oh, is it a lip singing competition? No. It's who lived. Do you want to talk to us? Do you want to kōrero more about that? Please? Because I don't know. Carl? Okay. Homairima. For her to be able to get up on stage and kōrero whānau, give that a round of applause. Miharo e. Darling, baby. Haere tiki i tetahi o nā tāona, kei reira. Tēnā koe mai, darling. Hello, what's your name? Kalaya. Oh, hello, Kalaya. Are you going to sing us a song? Tōki tā tōku wa ho. Nā pihi maureo. Whakakau marihi. Tō atia te. Nea noa kō. Tūake ra tika mo. Mana te kaupapa ko te Māori. Tuku te mana ki tūma. Mana te kaupapa ko te Māori. She's neat all right, eh? Haere koe kamata tiki te tahi peke. Hello, my darling. You gonna sing us a song? Toru wha. Do you know neira te kaupapa? Do you know he honore? Do you know mehe manurere? What song do you know? Let's give her a round of applause, te whānau. It's a skill to stand quietly. Hey. Nā reira, haere koe tiki I tetahi paku Pākete mai amatua. Mo te manaakitanga, let's give that a round of applause. Hey. Kua tino titia nā uara nā mātā pono ki roto I a rāua. Eka. Mo te tohu o te humārie, mo te tohu o te rangi mārie, tēnā kua homai te piki paki ki wā tātou pepe.
And look at them. See, catwalking. Yes, love that. Well, we got our judges back. We got most of our judges back while we are waiting for the remaining judges. Oh, I just got told. Let's see if you can hear me, kia tere. I can say that, that's my brother. So, while we're waiting for Ririti, let me reintroduce our judges. Judging the whakaeke, the reo āwaha and the reo ātuhi, a Wikitoria Rātu and Rahira Davies. Give them a round of applause, please. Judging the Waiata Āringa, the Kaitātaki Kōtiro and the Titonga Hall, Shari Taylor and Michaela Biddle. Please give them a round of applause. Now, as he's making his entry, judging the haka and the Kaitātaki tāne are Te Whakapono Waikare and Reriti Moiahu, who's just made it back. Judging the Whakawātea and the Waiata Tira are Jordan Bennett and Iraia Matthews. Homai te piki paki paki kia raiwa. And finally, judging the Mōteatea, the Poi and Kākahu, Rebecca Hori and JJ Waipuka. Homai te piki paki paki ki wā tātou judges. Now, they've got a very, very hard job at te whānau. They've got to sit there and analyse and check and write and listen and watch and, you know, basically all what yous are doing just without a piece of paper or just with a piece of paper. Ne? It's quite pressuring, being a judge. Yes. The mana of the iwi are on your shoulders. But without further ado, I think we're getting the yo hello. And before we visit the details of the following ropi, just to reiterate, we would appreciate if people could refrain from photographing or recording the ropu, as we have a designated photographer, and we also have the Atiawa Toa FM recording the performance. So tēnā anō koutou te whānau mo te whakamana I wā tātou tikana. Te ropu e whai ake nei, e hara mai nā ai te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Ko te ingoa o te ropu, ko nā purapura. He ropu tēnei o nā tauira taumata, o nā tauira taurua ki te tauwhā. Ko te kaiwhakāko, ko Sian te Ātarani Daily, te Ātarani Daily, ko Pirihira Pōtangaroa Waiwiri, ko Geraldine Carroll, ko Tahitiria, Hikitapua Martin. He kōrero whakamārama mo te rōpū. Mai I te tihi, o rangituma ki Aorani, ki nā poko hiwi, rongomau, nā nuku. Nei rā nā uri o te poti riri kore e whakaeke mai nei. Ko Wairarapa moana, ko Wairarapa tangata, e ngunguru nei. Ko nā purapura o te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Ko te whaina matua o te rōpu, ko te aho matua. Kia tipu tōna mana, ko te aho matua, kia tūpakari, tūranatira, hei raukura mō tōna iwi. He karanga tēnei ki ngā kaitataki, hara mai. Ko te kaitataki tāne, ko Paula Vela. Tū mai ki kone. Hapai. Ko te kaitataki wahine, ko ri hāpeti ropiha. Homai te piki paki paki ki ngā kaitataki. Mihi mai, mihi mai. E mihi ana kia kōrua, haere, tēnā kōrua. Nā, ko ngā kōrero mō tā rātau hōtaka. Kare kau he Waiata Tira. Ko te whakaeke, ko ērere. Ko te Mōteatea, ko naumai e tama. Ko te Waiata Āringa, ko whakarongo. Ko te Poi,
ko Wairarapa tēnei. Ko te haka, ko te aho matua. Ka mutu ki te whakawātea, ko ia, ko te kaupapa. Nā reira, without further ado, are we ready, our judges? I cannot hear you. Thank you. Are we ready, the crowd? No reira, kunoi mai hoki mai ki tō tātou nei wahanga tuarua I kona ike, ara ko ngā kapahaka kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. We're smack bang in the beginning of our second session here at the Lauhari Event Centre. And koutou mā, the kura taken to the stage at this point in time, te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Ara no, te kura kaupapa Māori o Wairarapa me ki. I ki te mātou I tā rātou kai haka ki te taho tātou mira rā. Man, I've got to say, te kai tātaki tāne, probably one of the littlest kai tātaki tāne we've seen here so far. But koutou mā, like I said, this is where it all begins. There, ngā orokohanga o te whatu manawa me ki mo tēnei o ngā mea kapahaka mā ngā tamaiti, mā ngā tamarikine. No reira, koutou mā, ho mai anō te piki pakipaki mō te kura kaupapa Māori o Wairarapa, ko tō tātou nei rōpū, e whakaatui whera nei I tō tātou nei wāhanga tuatahi, tuarua me ki ngā kapahaka kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa.
piki paki nei ngā pura o te kura o te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Hara mai te hiahua, nei mai hoki mai ki tō tātou nei wāhanga tuarua ngā kapahaka kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. And look, if you've ever thought to yourself, kapahaka, too shy, why don't you take a page out of our friends on the left here, front and left, from the kura that's just performed, man. Mana enhancing. Kai tai mā ko te kura kaupapa Māori o Wairarapa, ka tahi anō ka whakawāte i te atamira. E hika. Kai tai mā, we're moving straight along into our next rōpū. Of course, te kapa ngāhau o Puke Ariki, another ngāhau rōpū. And don't forget, kai tai mā, our ngāhau rōpū we need to be thankful for, because it is our ngāhau rōpū that get our rōpū whakataitai in on our competitions, kai tai mā. So koina ke tō tātou nei kaupapa whānui o te wā. Ko tō tātou nei kura tuarua. E whai ake nei. E tika nei nā kōrero tō tātou nei Huarako te rangi. Don't forget, kai tai mā, friends watching from near and far, we say thank you for tuning in to our live stream, Atiawa Toa FM. E mihi atu ki a koutou, katoa I tēnei wā tonu. It's a bit of a side shuffle there, kai tai mā. Hey, don't forget 100.9, 94.9 if you want to check it out on air. If you want to check it out online, facebook.com/Atiawa Toa FM. We don't want you to miss out on anything. We don't want you to miss out on any of the things. So that is why we're here live streaming the whole thing for you e te whānau. Another incredible performance from our friends at te kura kaupapa Māori o Wairarapa, and as you can see there, probably come from over the hill there, and as you can see from their waiata tautoko, their haka tautoko after their performance, of course it sounds like they have many friends and many whānau here to represent te rohe o Wairarapa, ne? Kai tai mā kaua kau te wehe atu kia mautoni mai ki te reo irirangi o Atiawa Toa FM. Me tō tātou nei whakapaohotanga ki ngā kapahaka kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. Thanking all our friends, thanking all our whānau for tuning in with us right here today, ne? More whānau to come with te kapa ngāhau o Puke Ariki. Whai muri a rātou te whare o Puke Ariki, then we have te kura o te ngai, capping it off with ngā puawai o te kura. Another kura kaupapa Māori from Wairarapa as well, their second rōpū for the day. Engari, tēnei wā tonu, te rapia, ka hoki ki te atamira. We'll see what's happening on stage there. Hara mai whakātu mai, ko wai ngā kai arataki I tēnei rangi. Tahuri atu. Ho mai te piki paki ki ngā kai tataki o tēnei rōpū whakangahau a tātāu. Ka pai, e hoki atu tēnā kōrua. Nā reira, is everyone in? Can we close the door, please? We will commence the performance once the doors are closed. And I'm going to sound like a scratch record again, whānau, because I was getting texts in between the performance for ngā pura o te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Again, please refrain from using your phone to capture images or footages. Ne? You need to be in the moment. Yes, there's a wonderment for you to remember the moment, but nothing beats being in the moment. Okay? So please refrain from pulling out your phone and taking a recording. We've got the professionals here, okay? So you'll get a better picture. Ai, tika. But I runga I tēnā, kua kati ngā kuaha, are our doors closing? And close the doors.
Are we ready to be entertained one more time, e te iwi? Oh, come on, give it a bit of love. I can hear you. Nā reira, without further ado, ho mai, I te piki paki paki, ki te kapa ngahau o puke ariki no, te ara whānui kura kaipa Māori o ngā kohanga o te Awakairangi. Oits, o nui o. Nō reira koutou mā, me tāhuri o koutou kanohi ki te atamira, mō tō tātou nei kura ara ko te kapahaka ngā hau o puke ariki, e whakaaeke rei ki te atamira. Kia mai tonu mai. Ono ki te kaupapa
Homai anō te pi kipaki mo te kapahaka o Pukeariki. Can I have your kaitataki quickly, please? Pukeariki. Hello. Yoo-hoo. Hey. Not the kaiako. Ana, ko te kura e tū ai, ara ko te kapa ngāhu o Pukeariki, tō tātou nei rōpū whakangāhu. Ka tahi anō ka whakawātea I te atamira, and another incredible performance from yet another one of our schools here competing, and of course, our whakataitai. Ngā kapahaka kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa, which of course encompasses schools from the Wairarapa over the hill for right here in the lower Hutt, upper Hutt region. And so we're here. If you're here in person, man, a great day we've had so far. If you can't be here in person, don't forget, join us on our live streams on facebook.com/Atiawa Toa FM. Also online as well with our YouTube channel, and also on air 100.9, 94.9. An incredible day here. Our hosts with the most, certainly providing the hype for our kai whakamātakitaki, kai te mai mātakitaki ai, ki tō tātou nei kaupapa whānui o te rā, ara, ko te kapahaka, ne? As we take a look around the crowd, ne? Filled with all sorts. We have Nani, we have Mokopuna, we have Mama, we have Papa. We have nieces, we have nephews. All reanga, all here to support their loved ones, taking it to the stage for our whakataitai kapahaka, te Awakairangi ki Wairarapa. That was our second rōpū of the day, koutou mā. And with only 3 more rōpū to go. Of course, from Te Ara Whānui Kura Kaupapa Māori, we have Te Kura o Te Ngaingai also to follow, as well as Ngā Puawai o Te Kura, which again is a kura no, which again is a rōpū from Te Kura Kaupapa Māori o Wairarapa. So of course they have 2 rōpū coming through. One of course being Ngāhau, and the other of course being Whakataitai. Once again, we must say thank you to our rōpū who have entered and are only here in the capacity of a ngāhau rōpū, which means that we can get more placings for our other rōpū to come through for kura manatahi. Ko te whare o Pukeariki, tā rātou ingoa, homai te piki pakipaki. Ko ngā reanga taumata o ngā tauira he tau ono, he tau tairawa atu ki te tau waru. So that's your intermediates. Ko nā kai whakaako o tēnei rōpū, ko Mārangi Hare, ko Ana Mariah Lake Hemi, ko Jono Balzaki, ko Taikaha Alson. Ko nā kōrero whakamārama mo te rōpū, no te oroko hana rāno o te kaupapa I huake ai tēnei kapa. Ko te kawenga matua o te kapa he whakatairanga I ngā uaratanga o tō tātai kura. He whakamana I te ao haka ki roto I tō tātai kura, ki roto I o mātau tamariki e tūranga tira ai rātau. Ko te whāinga o te rōpū, ko te whakanui I tō tātou, I tō rātau, tā tātou a hātira nei, ahurea Māori. He tō mai I te āhua o te tamariki ki runga o tēnei papatū waiwai, kia puta a hā kuakua, a wairua ngahau ki roto I te ao haka. O tira, ko te tuku I tō tātou reo, kia rangona ki ngā tō pito katoa o te whare. Ko e nei, ngā rangatira mo a pōpō. Nō reira I te iwi, kia karana hia ke mā tātou kai tātaki, ko te kai tātaki tāne, ko te kai tātaki wahine. Ko te kai tātaki tāne, ko rīhari wharawhara. Ko te kai tātaki wahine, ko marama kaipo, Belzaki. Mihi mai, mihi mai! Papaki, papaki, papaki! E mihi ana kia kōrua, tēnā kōrua. Ko te kāre he waiata tira, hoi anō, ko te whakaeke, e aku nui, e aku rahi. Ko te mō te atea, o kupai maunga, o kupai whare. Ko te waiata ārina, te hā o taku manawa. Ko te poi, e rere taku poi. Ko te haka, kurati wakataua. Ko te whakawātea, ko taku ao haka. Nā reira, kai te rite, koe tau ngā tiati.
Oh, we got a witty over here, too ready. Are we ready, our dear audience? I do not want to fart louder than that now. Bring it up. Open up. No re hoa mā, kia mau tonu mai, kia mātakitaki tonu mai, ho mai te piki pakipaki, mō te kura o te whare o puke ariki.
kia mātai ngā tamariki me ngā mokopuna o te Awakairangi ki Wairarapa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Nau mai rā, ki koi, a mai kō, ka ki uta. Tui te ata ki wa ka maukian, whai mai a hau ki te ata ka te ata ke tōru a tāra whārui. Te mahara, miri miri aroha. Wai wai ngā kamai tōku mate hui, ki koe, tū mai ai. Anga ki te ki te whaitsua tahi. Tawa ngata kochi ki te tihi, aruru taka, hei ka ki te whenu a tēra. Heke riro o tō riki tō, ke te mia te matu, ki te kawa tōra. Whangai te o, whangai te pō. Tuana te pui o tahu ki te tiki tiki o kaitoke. He ruru te manui whakataui o tāua haere. Whangawa te ho te whangai e nei miro ki tō, ke te runga te o, honga te pō. Maki maki te kake ki te pane, kōtoro ko tāne toni tāua, i lehi puri te ātāne, hei pai whia, puri te awa te o, pui te kātauri. Kapanoi a kōpui, i runga kei hōrana, te tomo ki tō ke te mātauranga, koi a te hiko ki tō rua mahara, nuka nuka i te ruka, tōnga i te tōma, te hatunu i te rangi. Pari pari tū, pari pari ahu, pari pari te mata, tūra ki rau, nukumari tāe, tō te atere ka huru huru, e te pari tū, e te tamaro, e te ika ki rau i rua e. Ōma e takahi anō te ae tāua, pihia te me kopi te atua, mai nawe nawe i oi, mai te ataho, para para koe i te marua pō. Tui ato ia hara ke kei a rāua raukura, te ua te mama ia te puta ke awata, i ato ke te ki ka waitara o te ara whānu, kura kaupapa mau, o ngā pōhangare, o te Awakairangi, hei piki kotu, mau, mau, mo tātou katoa. E kui haere, e hātaku manawa, ko hau, tēnei waia, ākenahi a mai. Yeah!
Tatari kōrua. Mai a tātou katoa ngā mata kamo, ngā mata kere pōkua tāi ki mua. Hei mātaki i a kōtau. Tēnei te whakamānawa atu e tētahi paku tiwhikete. Aha kua heiti, he paunamu tonu. Homai te piki paki ki te whare o Pukeariki no te ara whānau kura kaupapa Māori o ngā kohanga o te Awakairangi. Homai te piki paki e te iwi. Ara ko te kura kaupapa o te whare o te Pukeariki katahi anō ka whakawātea i te atamira. Kautama, we are joined here today by our friends and whānau from all walks of life, ne? From ahakoa, nohia koe, nohia o kākano, nohia o orokohanga. Man, it's awesome and interesting to see how many people actually populate a place like Kapahaka, ne? From all spaces and all, we're talking about our international friends and whānau. Friends from afar, of course, we're talking about friends and whānau of our kai haka, our kai tū. And look, I'll be honest with you, if you're in a rōpū that practices as much as these guys do, this is the outcome. Te whare o te Pukeariki, an incredible performance, hey. Probably one of the more louder, and for good reason too. Hey, practice makes perfect. Koutou mā, we are down to our last and final two kai rōpū, our rōpū kapahaka, mō te toenga o te rā. Of course, from right here, we've got te kura o te ngaingai. Katahi anō ko te kura tū mai nei. Ara, he kura whakangahu anō ke ko te kura o ngaingai. Once again, thank you to our kura who are our ngāhau kura, allowing the opportunity and spaces for our other kura whakataitai, our rōpū whakataitai, to uruai, ne? Ki tō tātou nei kura manatahi. Of course, two more rōpū to go. Te kura o te ngaingai e ngā puawai o te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Another rōpū from te kura te kura kaupapa Māori o Wairarapa. And look, if their first rōpū was anything to go by, man, we are certainly in for a treat for their next rōpū to stand. Of course, if you're from the Te Awakairangi region, you are familiar with te rohe o te ngaingai, of course, nai. So you may be familiar with some friends and whānau at that kura as well. We are excited to see how their stand will be. Let's take to the stage and hear what Te Rangi has to say of our next rōpū. Kia mai tonu mai. Beautiful. Tēnā kōrua. Koe no whānau kia katia nā kuaha, kua paita tātou kōkiri. And again, please refrain from using your phone as a recording device. Okay, whānau, be in the moment and share it with the tamaitis. Now, without further ado, are you ready on this side? Are you ready on this side? Right. Are we ready in the middle here? So, can we get a bit of a rumble? Can we get a bit of a round of applause? Mō tā tātou rōpū whakangahau, no te ngaingai, ko tā rātou ingoa, ko te... No reira e hoa mai anō te piki paki. Mō te kura e whaiakena rā, ko te kura o te ngaingai, e whakawātea nei ki te atamira.
Whakanuia tonu whānau. Hara mai. Anei, ko korua ngā kaitataki, ne? Ai? Nā reira mai a tātou katoa, kua oti te mātaki a koutou, he paku ko hata tātou kia koutou, he tiwhikete. Mo te reka o te tū, mo te reka o te kōrero, me te reka o te waiata, te kura o te ngāngai, e mihi ana kia koutou. Ho mai te piki paki kia rātou e te whānau. Whakanuia. And go get far lake in the head. Nā, ko te kura kapahaka o te ngai kātahi anō ka whakawātea mai I te atamira. It's awkward, do we exit left or do we exit right? Sometimes you exit both. Hei oi anō, he rōpu anō ko tēnei, te heo nā rōpu whakangāhau. And you know what, if they were rōpu whakataite, I'm sure, without kaore e kore, certainly they would have got a placing. So you know what, some of the other kura out there, lucky this rōpu was a rōpu whakangāhau, ne? Hei oi anō. Kāre he roa ka oti tō tātou nei wā kiko nei ki ngā kapahaka kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. Ara, ko tahi anō te kura e toe nei, hei whakakapi tō tātou nei a rā whakahirahira rawatu me ki. Thanks also to our friends and whānau who all gathered here today to support the kaupapa, to support all our tamaiti, all our kaihaka. Aha koa no hea, aha koa ko wai no hea, aha koa no tērā taha o te maunga, aha koa no tēnei taha o te maunga, e hika, mainga, hara mai tehi āhua. An incredible day here at Te Whare Tāpere or the Lower Hutt Events Centre, ne? And so much to be thankful for on a day like this where we can come together as friends and whānau and lift and enhance what it means, I guess what it means to be Māori in some aspects. Ne, kapahaka is certainly a pivotal and integral part of what it means to whakakanohi nei tō tātou nei hataha Māori, ne, to represent what it means to be Māori. Heoi, we have one more rōpu left. To take it to the stage before our judges once again deliberate to see which three rōpu will go forward for the competitions. Ne? Te kura kaupapa Māori o Wairarapa, you heard of them earlier, we heard them perform earlier. They are bringing forth their second rōpu to the stage, another rōpu whakataite. So fortunately for them, hopefully either one, they've got two chances to get into our whakataite. So hopefully they'll, either this rōpu or the rōpu you saw before, will hopefully get a placing. However, I tēnei wātonu ka hoki ki te atamira, ne? Let's hear from Te Rangi and see what this rōpu, what we are in for in terms of our next rōpu e tuana ki te atamira. Ka huri ki te atamira. Nei rōpu. Katoa o ōna tamariki, katoa o ōna kaihaka, e noho ana I wānganui I te tautua whā me te tautua waru. So we've got 4 years intergenerational change, right, of transmission right there, whānau. Ko nā kai whakaako, ko kōka Manaia Riwai Couch, ko Marata Peters, rātai ko Lily Arahanga. Ko ngā whakamāramatana mo te rōpu, he rōpu kaha ki te tautoko I ngā kaupapa huhua o te hāpuri o whakaoriori, I roto I ngā mahi whakangahau. Te kohi pūtea mō ngā tangata māwiwi, te hiki I te wairua o ngā whānau e noho ana I raro I hoi ngā tau mahatanga me tahi atu kaupapa o te wā e haere ake ana. Kia te re kuhumai! Ko te whāinga matua o te rōpū, kia mau, kia u, ki ngā akoranga manaki I te tangata I ngā mea ora I te taiao hoki. Nō reira kare mā, ka karana hia wā rātau manukura, kai tātaki tāne, kai tātaki wahine. Kia tū mai. Ko te kai tātaki tāne, ko tāpaki Robin's Crib. Ko te kai tātaki wahine, ko Ruiha McFarlane Rātu. Tēnā kōrua. Tēnā kōrua. Ko te waiata tira, taua ke toro. Ko te whakaeke, ko takua hurutanga, ko te aho matua. Te mōtea,
E noho nei au. Ko te waiata āringa, tōku manawa, tōku awa. Ko te poi, e poi e. Ko te haka, ko te ikaroa rāwhiti. Ko te whakawātea, he manu hou a hou, he pīkārere. Che, nā reira. Are we ready, audiences? Are we ready, judges? Yes, that is the enthusiasm we want, e te iwi. So, without further ado, can we get a big round of applause for ngā No rere ho mai te piki pakipaki mō te rōpu e whakaoti ke I tō tātene kaupapa whānuera wake. Ara ngā pua wai o te kura kaupapa Māori o Wairarapa, tāhuri tō kanohi ki te atamira.
Katagita po! Katagita ngā pau kia rā taunga. Tēnei te wā mai nei ngā mate tāru ni. A te Wairarapa ki runga i te kaupapa o te rā. Taua rai a te pāti toko ki te whai au. Ki te ao marama ti hei mauri o rā. E ngā mana, e ngā tapu, e ngā kāringaringa,
No reire hoa mā, ka whakawātea ke te kura o ngā pua wai o te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Hei whakakapi tō tātou nei kaupapa, kaua koutou e warawari ko tō tātou nei kapahaka kura tuatahi o te Awakairangi ki Wairarapa. I don't know about you guys, but hey, what a way to end our kaupapa here at the Lower Hutt Event Centre. I feel like things are just getting started. I feel like I'm ready to go. The crowd is ready to go. However, koena ke te nuinga o tō tātou nei rōpū, te nuinga o tō tātou nei rā, hei whakakapi ke. But you know what, fam? It doesn't end here. Look, we have our kaiwhakawa ready to go. They'll be going to deliberate on the results for each rōpū. Don't forget there is a separate kai whakawa mō ia o nā wāhanga, ne poi, haka, te reo, te mea, whakawātea, whakaeke hoki. So you know what, I don't envy our judges, because what a hard job that would be. And look, taking our hats off once again to all our kura who entered. Of course, having just left the stage, ngā pua wai o te kura kaupapa Māori o Wairarapa, te kura o te ngai, te whare o Puke Ariki, te kapa ngāhau o Puke Ariki, te ngā pura o te kura rā ko te kura kaupapa Māori o Wairarapa, ko tā rātou rōpū tuatahi. And before lunch, of course, we heard from te whare o Kaitoke, Tui Glen School, Ferguson Intermediate, and Maidstone Intermediate School. Of course, a mixture, of course, of our ngāhau rōpū and our rōpū whakataitai, of course, who will see who goes through to our competitions. Man, an incredible day. Don't forget, you can watch the whole thing live right here once more on facebook.com/Atiawa Toa FM, and of course, YouTube as well. Don't forget, it's all on air for you as well. Maybe you caught it. Hopefully, you did 100.9, 94.9. It is a pleasure being here with you, e hoa mā, koutou mā. Don't forget, in probably about an hour's time, we will hear what our results will be. They will be posted to our page, okay? We won't be streaming that part. They'll be posted to our page, so make sure you keep it locked right here on Atiawa Toa FM. Otherwise, if you missed out on the day, any of the happenings here at the Lower Hutt Event Centre, make sure you check out what happened here. Head on through to our Facebook page. You can see for a short period, you can check out the lives and what happened right here. Nō reira, mai a koutou, mai a tātou mā ara ko te reo irirangi o Atiawa Toa FM. Mihi atu ki a koutou katoa, ngā whānau, ngā hāpori, ngā hua o ngā kapa e tūnei ki tō tātou nei kaupapa whānuera wake. Nei anō te mihi atu ki a koutou katoa. An incredible time here at Lower Hutt Event Centre for te kura kaupapa o ngā kura tuatahi mō te Awakairangi ki Wairarapa. Noho rā mai, Atiawa Toa FM, we're signing off here. Kia ora mai.